سرارای وی چندی کوتانو که لگلک دورین پارێزگا دووکە ئاستەنگên هاتنۆچوونê ji ber barîna befreka zûr hene belê ve nebûye rêgirtek û geştyar neçine cihên geştyariyên wê deverê. Nimûna Nehya Zawîtek û berniya sebê cihên geştyarî ji mareka zûr ya xelkî jê bû borandina demên xwe berê xwe dayne wê deverê. خەونا بچیکە زستانی خێک و پشەکە بەفر بکەویت بێنە ناو دایاریا بکەن. باور بکە چجا بچیکی من ساعت 10 11 خوێنا را بنەوە. ئەو ساعت 7 خوێرات بن بەر پەنجەرە بوون ساعتکردنە بەفرێ. و دیکەنگی من بەنە ناو بەفردا. طبعا دەکەتنە بەفر بەرهەبتە بۆ بچیکانە بۆ کەیف خۆشەوانە یاریات کەن کەیفێت کەن بەفر دانێکد و محالت کەن مرۆڤێت بەفرێ چێکەن. بێرەگەلە خوشە الحەمدلله. جو صافیە و پاقشە بەفر هات و الحەمدلله زستانە مە بەفر هات و باران هات و ئینشەڵڵا بۆ خێر و خوشی بێت بۆ ملەتێمە. Rêveberê Nehya Zawîte jî dibêjît herçende gelek rêk tanûke bêgirtî mayne ve belêtîmên neramalîna befrê derkê xwe dane û berdewam rêkên serekî paqij dikin ta ku astengên hatnûçûnê kêm bibin. تیمت ما همی آماده باشی دابون هم گل هم تنسیق گل ریوبریا ریکوپرا تایبت بشه سیانه و وکو شروانی زاویته جی همی ریکار میت ورگردین و حتی نکجی آلیات و اوید کو بوریکا پاقش کنید بردام سعی خو. Li piraniya deverên çiyayên Sinûrê parêzgeha Dûkê birêjeyeka berçaf ya befrêbariya û rêveberiya parasin û sexbîrkirina Rêkûpera jî bi heft tîman mijilî paqijkirina cadan e. Ev cihên geştyariyên befer jî lêbarî bûyne cihên devmûrandina geştyaran û batina vê pêla befrê gelek dilxûş bûyne. Jar Mihemed Kursat News, Nehya Zawîte.